Tako da sam prije 3 dana tek vidio vaš oglas za konobara. Dobro. I pa sam se onda prijavio kod vas. Ja bi vrlo rado radio taj konobarski posao. Dobro. Recite mi koje je vaše dosadašnje iskustvo? Jeste radili već? Ja sam vozio viljuškar 8 godina u Trgomontu. Dobro, dobro. Sam vozio viljuškar i radio sam 4 godine na željeznici, ko skretničar sam radio i onda me primila kičma pa neko vrijeme nisam mogao i tak i to. Kaj ste me pitali, oprostite? Imate kakvog iskustva možda sa konobar? Da, jeste radili već kao konobar? Jes. Koliko dugo? Radio sam, a sad bi vas lago sigurno 3 dana u Mirnom Kutiću. Dobro. To je dole u Gorskom Kotaru, jedno malo mjesto. I na staroj cesti prema Rijeci. Dobro. Sam radio i radio sam kod svog kuma Jože u vikendici gore. Tam ste isto radili kao konobar? Da, kad dođu dečki, pa sam nosio dobro. To sve. A recite mi slušam. Možete mi reći kolika bi to bila plaća, jer ja stvarno znam posao, ne? Da, ništa, to bi vam bilo bruto oko 3000 kuna za početak, ali to vam je prvih 3 mjeseca, to vam je probni rok, a dalje nakon 3 mjeseca, nakon isteka probnog roka, naravno imamo jedan sastanak i onda dogovaramo sve. Znači koliko bi ja dobivao na ruke neto? To je, jer moj tringelt ide isto meni? Ili? Da, jasno. Mi vam nemamo ništa s vašim tringeltom. Znači 3000 kuna i putni troškovi. Da, to svaki put tak svi kažu, onda poslije, koliko ste rekli, 3000 kuna kao na ruke bi dobio jednu plaću? Tako je, i još putni troškovi vam idu na to. Ali ja vam stanujem daleko jako. Nema problema, dostavit ćete mi kartu i to je to. Dajte mi samo, još me zanima radno vrijeme koje je u vašem kafiću. Normalno 7 sati vam se radi. Znači 2 su smjene? Tako je, 2 su smjene. Da li se radim kak ide, dan, noć, mislim da li radim samo prvu smjenu ili ja to znam, meni to malo prstu. Znam. Vidjela sam po vašem životopisu, stvarno je opsežan, stvarno ste puno toga naveli, tako da ovaj razgovor naprosto nije bio niti potreban. Da, pa skoro da nije. Jer ja sam radio isto kako konobar na Zrću. 2 tjedna. Dobro. Nosio sam u bazene novce. Bože, vidite me, kak sam zbunjen. Ove pića sam nosio u bazene, da. 2 tjedna sam to isto radio. To je jako teško, jer vama je voda do koljena. A vi morate to. Kako ste se snašli? A dobro. Pa to ja govorim savršeno jezike. Koji jezik pričate? Pričam slovački. Slovački? Da. Još koji? Sad gledajte, baš ne pričam bugarski, ne pričam, ali mogu se služiti. Dobro, znači slovački i bugarski. Znači bugarski baš ne, dobro, ali mogu se služiti. A dobro, slovački baš meni je slovački ko materinji jezik. Dobro. Kako stojite sa romskim? Mogu, imam kod mene u ulici, ima jedan kolega, Rom jedan moj, to mi su se jako dobri, pa tako da mogu malo i njihov da pričam. Da, železo i to. Dobro, znači mogu navesti i romski. Ali stvarno imam iskustva u tom poslu, meni to nije problem. Ja mogu biti na nogama, ako slučajno treba 2 smjene, ja mogu biti na noga i ono što najvažnije posao znam. Da, znači tacna vam nije strana. Tacna nije strana, šank nije stran, gosti nisu strani, ja imam to sve, tako da nije problem. Ništa, hvala vam najljepša. Molim lijepo. Ja ću, samo da vas zapišem, ja ću vas sutra nazvat. Dobro. Pa ćemo sve dogovoriti dalje u detalje. Ja bih vas sad molila, evo, ako bi bili ljubazni da kolegici odnesete tacnu, ona vam je tamo iza onog šanka. Ja moram dalje sad na posao, evo ja bih vas samo zamolila. Hvala vam. Bilo mi je drago. Meni također. Sretno. Hoćete se javiti vi meni? Naravno, evo sutra se čujemo. Sigurno? Mislim, meni se znalo dogoditi kao javit ćemo se pa se ne jave ljudi. Ništa se vi ne brinite, evo. Samo produžite tu ravno u sali, kolegica je tamo iza šanka, budete ju vidjeli. Hvala puno, doviđenja. Hvala vama, doviđenja.